Pamirsa Koni Bangli sampun nyagayang bonus majeng atlet sani miolihang medali Porprov Bali warsa kali tali kali likur akeh nyane nincap yening saihang sareng Porprov sedurung nyane. Ketua Umum Koni Bangli Iwayan Diar matutang indik bonus majeng atlet sane molihang medali wilangan nyane pacang nincap. Paiketandani nyiagayang bonus sane katrima atlet pinih kidik patah sarang Kabupaten Tiosan. Sekretaris Umum Koni Bangli Ahmad Agus Tahar ngowohin wilangan bonus majeng atlet sane molihang medali emas perorangan inggih punika 50 juta rupiah sane sadurung nyane petang dasa 5 juta rupiah. Bonus sane molihang emas kautsahayang mesai sareng kelungkung Gianyar Karangasem. Lianan punika majeng atlet sane molihang medali perak pacang molihang 3 yuta sane sadurungnyane wantah 15 juta rupiah. Raris atlet sane molihang medali perunggu pacang molihang 15 juta rupiah sane sadurungnyane wantah polih 7,5 juta. Tahar mausang Koni Bangli nincapang wilangan bonus atlet puniki wantah pindah kecihna apresiasi majang atlet. Lianan punika antuk ngeraketang para atlet santukan rauh mangkin akehan atlet sane molihang medali emas akehan kramo saking Bangli. Panincapan inucap wau merupa rencana santukan muatang kablik bagang malih sareng pemerintah. Paiketandani ngaptiang pemerintah cumpu ring rancangan Koni antuk ngangge anggaran APBD perubahan war sekali tali 3 likur. Kaptiang wilangan inucap sida kacumpuin pet prade tedun mangdane nenten dahat akeh. Dari Swasrina Bali Pos Nguningayang.